Билилуһун таһагар нехилегер саңа скола тутуута сагаланна. Билигин били байын неңеринер багатта нехилек оголора толору күн устата 5 женен үйренеллер. Билигин сүрүн кахалгалак вопрос быхарыллан үйрек кахата үле тахымын бары кайысканан үрдетер суруктаах. Таһагар нехилеген олоқтоқтырын өрсылларга долгудар бир тыын вопростарынан оскола жете суога. Белетен аттака бу нехилекке оскола эргерен оголор 5 женнен керие сылжан 2 сменага үйренеллер. 2009 жыллаха суутунан аварийный трубка кирбитine связтан сабылыта. Онтон условия, конечно, билген үйренерге устук. Билинги туругунан таһагар осколатыгар агуһанча ого беринер. Оголору бу келинги сыллартан сагалан олонко педагогикатынан үйрөтеллер. Онон бу оскола оголору республикага да улуска да болар арас көрөктерге куру кеники көңө сылжаллар. Каста женен көһөжөн нөрүнө бит. Качан холбурна шайнай дар буттаганы битек холбура туара мероприятие болор боллагына бары хасырдаңыз мена үйрөнө бит. Каста класс холбохоннор бир кабинет колороллор холбура үйрөхалыме оксулах. Таһагардыр сүрбече солустата турурсубут кахалгалары быйыл баһарылынна улус бюджеттен сүрбе 6 миллион сумма үбүленен сүүс местелек тас оскола маңдаги сваята түсте. Начинается самый исторически важный момент вбивания сваи нашей будущей новой школы. Августбутын этерин, эгаредете этерин. Уруй айхал. Келер 2017 сылга таһагар осколата сүүс бейхен сахан белетие онуха оскола голора төрөппүттер нехелек олоктоактары бука бары саңа таас тутулаа жыяга улахан үбүлөө белетиях биттен эренеллер. Анна Васильева, Николай Солдатов, Иннокентий Колесов, Саха телевидениета, Билюлуха.